guys. Lain man mentang jak pelayan guys, semua sama nampas mentang ya. Open guys, awas loyo. Nampas tak? Lah tubig dire, mastero. Lagi master dire. Dire. Tubig dia. Ayo dia. Loh, yata ini. Ini ada pasar aku ah. Oh. Belum dia. Tinggal nis putih. Apa yang tunggu aku basakan? Ini cobain aja nih. Ini ngetunok ka daron tani. Yatay. Lain man matawag i-apply na ni. Sana hinuuning. Pakyaw naman nun dampas. Dira ni tinanom basi ma. Itik ni itong agtang ng balo, tanaw ng tag-iya di ay. Aman. Nang katagan sa ubos. Ina ka na. Jadi ni nakuhan ka to na para sa bagay. Itik na yung halas diri ron. Dibantang gawas dia kay putol karon. Oke, bete. Sideline pada empas po di atas ini. Ganas gabi doy, laog naman ni baboy. Ya. Tayo nagbaho kita syudad garo maka likay taning dampason. Lampas ang nagyapon re si atay. Likay kita sa bukid kay likay sa dampason. Mil. Nampak na magyapon. Atay kalaki ha. Bye, bye. Ya atay pa pustihan na mas tungas pasakan. Bukan. Berapa sekali saudara? Mana nang magputol guys. Dampas oy. Kauban uloy kayo. Problema ani parikonik na po ni. Dampas na po ni. Kaya untag magparikonik. Kajutra di ang bulan. Tanig bulan ah. Tubo na itong ang dampas oh. Atay pa ni kurinti ani. Tapos tuwag pasakan. Atay. Paningot hagkot ay.
Eh. Pangagho lagi. Beli manik magparekunik ba agoy ba alik ko dua diri. Tabang to gudala. Aw nakabalo to sila apelido ha. Kabalo to silang binji ani.